سلاف ڕێز تەماشەوان هێژە بولتەنە ساعت 6 ئێوارێ ئەز ژوارە پێشکەشکم ئەزم شێخ عەفرینی لە دەستپێکێدا گرنگترین سەرنوچە. لە باژارê Qamişlo Encûmena Niştimanî ya Kurd civîna xwe ya giştî li dar xist. Fasla Yusuf bang li hevpeymaniya niştimanî ya opozisyona Sûriye dike ku rêzê li belgenameya hevbeş ya bi enekesê re bigire. Rêzan Huddo hêvî dike ku bişîretên Hesan Nasrallah yê Şîî bibin, da ku bibe sedem di rêzgarkirina Efrînê de. İsraîl dibêje ew ê di armanckirina baragahan li Sûriyê de berdewam bin. Rûsya jî ketina balafira Rûsî xiste stûyê İsraîlê de. Taxên Helebê bi 10 mûşekan hatin armanckkirin û ziyan tenê madî bûn. Dubara Slav. Li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê Encûmena Niştimanî ya Kurd li Sûriyê civîna xwe ya giştî li dar xist. û her wiha binpêkirinên grûpên çekdar li Efrîna Rojavayê Kurdistanê û binpêkirinên PYD derbarê miletê Kurd li Kurdistana Sûriyê gotûbêj kirin. û bang li hevpeymaniya niştimanî ya opozisyona Sûriyê kir ku rêzê li belgenameya hevbeş ya bi enekesê re îmza kiriye bigire. Li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê civîna xwe ya giştî li dar xist û rewşa ku Sûriyan hatê de derbas dibe bi taybet binpêkirinên grûpên çekdar li Efrînê her wiha binpêkirinên PD derbarê miletê Kurd li Kurdistana Sûriyê hatin gotûbêj kirin. Bi amadebûna serokê Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê Suud Elmella û endamên desteya serokatiya Enekesê 59 endaman ji koka 83yan civîna giştiya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê li bajarê Qamişlo hata li darxistin bêkûn û nerên bajarê Efrînê partiyên ji hev veqetiyayî amade bin civîn birêve çû. Li destpêka civînê de raporta siyasî hata xwendin di navbera beşdaran de bi hûrgulî hata gengeşekirin. Her wiha di civînê de mijarên siyaseta Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê li ser asta derve û navxweyî û karê rêxistinî hata nerxandin û rêkeftina Idlibê û peywendiyên Enekesê li gel Îtîlafa Niştimanî û Mafê Kurdan Destûra Sûrî ya nû de hata gotûbêj kirin. Fasla Yusuf endama desteya serokatiya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê dilxweşiya Enekesê ji rêkeftina Rûsî Tirkî derbarê Idlibê nîşan da û got ku ji ber wê rêkeftinê metirsî ji bo hatina derbiderên Idlibê ji bo Efrînê rawestiya. Yusuf lêdwana taybet de got ku Enekesê bang li hevpeymaniya niştimanî ya opozisyona Sûriyê dike rêzêl bilgenameya hevbeş ya Enekesê re bigire. Serkirdeya Kurd Fasla Yusuf lêdwana xwe de ragihand ku di wê civînê de programekî gelek giring duwarên siyasî û rêxistinî de li pêşiya wan bû. Her wiha tekez kir ku Encûmena Niştimaniya Kurdî bi çareseriya siyasî ya pirsgirêka Sûriyê re ye û Enekesê tekez dike ku divê mafê gelê Kurd destûra Sûriya nû de were cîbcîkirin û qizinçkirin. Yusuf amajab avakirina kongreyê çaran yê Enekesê kir û got ku eger rewş alîkar be û tu astangî li pêşiya wan neyên kirin li demeke nîzik de dê kongra were li darxistin. Li gorî jê dereke din ji nava civîna Enekesê encûmenê biryar daye li gel serkirdeyetiya hêzên Amerîkî li Kurdistana Sûriyê bicive pêwandiyan li gel wan bike da ku fişarê li ser PYD bikin û binpêkirinên PYD derbarê tevgera Kurdî û miletê Kurd li Kurdistana Sûriyê rawestînin. Her wiha di civînê de biryar hatiye standin dê ji encûmenên xwecihiyê Enekesê were xwestin ku çalakiyan xwenîşandanan dijî grûpên çekdar yên li Efrînê binpêkirinan dikin her wiha binpêkirinên PYD li Kurdistana Sûriyê rabin. Fasla Yusuf endama desteya serokatiya Encûmena Niştimanî ya Kurd li Sûriyê dilxweşiya Enekesê ji rekeftina Rûsî Tirkî derbarê Idlibê nîşan da û got ji ber wê rekeftinê metirsî ji bo hatina derbiderên Idlibê ji bo Efrîna Rojavayê Kurdistanê rawestiya. Yusuf di lêdwaneke taybet ji bo arkê got
انا کسی بانگ لهفپیمانی نیشتیمانی یا اپوزیسیون سوریه دکه ریزه لبرگنامه هفبش یاکوب انا کسی را امضا کریه بگره. جواتن نورمال و انجمن اجتماعی کردی سوریه جواتا درخست هر وها برنامه که گلک اشیاء ما هکون چواری سیاسی ده چواری رئیسنی ده دواری سیاسی ده سر روشا وارتا و سوریه ده دروازه ده سر روستانه سر روشا ادویه کتنا ده افتاد ساده سر روستان لگو لچاوا شاندکه خوجهین یکیتیا خوندافان و جوان دموکراتی کردستان روجاوا ین لدهوک سردانا مزارا نمران لدور برزان کر. شاندن خوجهین دهوک کدورین دومیز وارستی و فایدی لخوادگره ین یکیتیا خوندافان و جوان دموکراتی کردستان ین روجاوا ایرو سبه سردانا گورن نمران ین لبرزان کر. و فاتحه لسر گورا ادریس شهید هردم ساخ و باوه نتوا کرد نمر ملا مصطفى بارزانی خواندن. جدرنا خوجهی ین سوری اشکره کرن کو آسایشن پیده دست به هلمتک گرتنا جوانان لدورین گلستان الرشید و جادای تل ابید و پارکا لیستوکن زاروکان لباجار رقای کر. همان جدران سربار کر کو آسایشا پیده لناواندا باجر کتیه روشا آورته ده و بهرگولیه که اولهی لسر اوتومبیل رادوسته. بریا چند روژانجی چکدارین سوریا دموکراتیک روشا آورته و قدقا کرنا هاتون و چونه لسر تواهی بارزگاه رقای و باجار طبقه به طایبت سپانده بو. بردف که بناوه پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیده جوان مصطفى هولین داباش کرنا سوریه به پیلان بناف کر و گوت اگر عفرین نای آزاد کرن سوریه جی نای داباش کرن. داخلی یکیتا جبو مالپارکا بسر پیده و مصطفى گوت که سوریه و بکوهارتن نووه بربه گوهارتن نووه دچه و هزن دسالادار دخوازن سوریه داباش بکن و جبر وی یکی رکافتنان دکن و بحثا رکافتنا آسیتانا و یا سود چیه کر که آرمانز جوان جوینان داباش کرنا سوریه و کم کرنا چکداران لادلبیه. بردف که پیده گوت که اگر عفرین نای آزاد کرن سوریه جی داباش کرنه رزگار نابه و آماجه بخوین رجاندنا کل عفرین رود ده کر. بریا نهاجی الهام احمد سرکرده سوریه دموکراتیک راگ هاندو بو که وان بحضران شهید دبر یکیتیا خاک سوریه ده دانینه. رزان حدو روشکار راگهاندن یه چکدارین یه پگه لعفرین راگهاند کدبه کسین بریار بدست وانده بداخوانی حسن نصرالله یه شیعی ببن داکو ببه سدم عفرین ورا رزگار کرن کو او داخوانی بشیرت بناف کر. روشکار راگهاندن یه بره یه چکدارین یه پگه لعفرین نرین خواه دربار اخفتنا امیندار گشتی یه حزب الله شیعی حسن نصرالله دربار دجمانتیا امریکا شکردان را داخویا کرن. ده هفزیتنه که ده به مالپارا المنار یا سر حزب الله یا شعیره رزان حدو روشکار راگهاندن یه بره یه چکدارین یه پگه لعفرین لسر اخفتنا امیندار گشتی یه حزب الله راوستیا و شروفه کرو گود کوان جبلی راسیه دو گوتن حسن نصرالله دا ندیتنه او یک دشمن وی بره حوال دوستان دا او یک دیتنه. درباره راگهاندن نصرالله لسر بانگا وی جکردان را جبو دانستاندنان به رژیم اسد را بکن هروها دبه که واشنطن ده بازار که دا وان بفروشه و پشتوانی خواه به امریکا نگرن. حدو او داخوانی بشیرت بناف کرد و نرین خواه درباره دجمانتیا امریکا به کردان را پشتراز کرد و گوت اگر امریکا دوسته و نه حوالبنده به داگرکاری عفرینی را بلا داخوانی که لسرویه که درخینه و تیده داگرکاری عفرینی رد بکه. لسر ادلب نافبوری آماجه پیکر که تشت امریکا پی رابویا داکو اپراسیون چکدارین رژیم و هفکارین وان لسر ادلب راوستینه. دضاویا اخفتنا خدا رزان حدو هیویج کسن بریار بدست وان دا کر که گه بدن شیراتا نصرالله یه شیعی داکو ببه سدم جبو رزگار کرنا عفرینه. رزان حدو بریا نهاجی درباره شر و پفچون داویه ین لقامشلو راگهاندو بو
کو امریکا دخوازه فتنه که نافبره یپگه و رژیم اسد دروست بکه و نها جی بانگ دکه کو بشیرات نصرالله یا نافدار به دشمن کردان را بکه دا کو عفرین رزگار بکن پیمانگاه چالاکین سربازی کنافند اویل واشنطن در راپورتا که خود بلافکری دبیجه روسیه دکاره یکسر یان برای هف پیمان خوره ریخستن نزیک امریکا لسوریه وکا چکدارن هزین سوریا دموکراتیک قصده و یپگه بکه ارمانج لگور پیمانگاه نها آمدکاری تینه کرن که رژیم اسد کنترول خواه لسر خاکا سوریه به تواهی بسپینه و پشتی روشا ادلبه روسیه لگل هف پیمان خواه و هزین دن ایریشی روشالات فراته بکن. هن تقین بهز لطاخن باجار حلب یه سوریه یه کودبد دست رژیم اسد هجاند و تنها تو آگاهین زده درباره وی اگیت نهاتنه در. هن تقین بهز لطاخن باجار حلب یه دبد دست رژیم اسد هجاندن و تنها تو آگاهین زده درباره وی اگیت نهاتنه در. روانگاه سوریه مافی مروفان راگهاند كدوه دردورة ده مشاك لطاخن حلب ين كودبن دست رژیم اسد ده لنزيك شارع النيل و طاخن دوربره كتن بيكو توزيان جاني ورن خياكرن روانگاه سوری هروها دازانین کو شرک نافبرا گروپین چکدارین اپوزیسیونا سوریه لعالیه کی و چکدارین رژیم و هولبند نوان لعالیه کی دن لکمالای زهرا یا حلب چیبو کو او شر پشتی وان تقینن بهز هاتن رودان دهورگولیان ده لگوری جدرین خواه روانگاه سوریه مافی مروفان تکس کریه که دو تقینن بهز لطاق حمدانیه و پروژه 3000 آواهی چیبون و تی گمان کرن که دو مشک لوان دران کتبن که ده انجام ده زیان مادی کتن و روشک تولهوی دناو خلک وان تاخان ده چیبو لی تو زیان مادی نهاتن تومار کرن ده چارچوبه چند روزین بوری ده هجمارک مشک لباجار حلب کتن و دوجی تقینن بهز لفروخانه نیربه یا لپارزگاه حلب چیبون بیکو ورا خویا کرن که صدمن وان تقینان چنه سروک ترکیه رجب طیب اردوغان کود کو کشای مزن جبو پیشروش سوریه چراوا تروریست یا کو رجالات فراته پشتی رکفتنا روسی ترکیه درباری ادلبه داخویانین هر دو آلیان درباری نافچه و بابت ندنجی نیزیکی هف دبن هری داوی جی هر یک جی روسیا و ترکیه روشالات چم فراته کو به سرپرشتی امریکایه به مترسی و کشای مزن لسرپیش روژا سوریه بناو دکن د کنگره روزنامه‌وانی ده ایرول بالا فرخانه اتاتورک یا استانبول بریا کوبچه امریکا دا کو د جوینن کومالای گشتی یا نتونی گرتی ده بشدار به سروک ترکیه رجب طیب اردوغان گوت کو کشه امازن جبو پیشا روژا سوریه چراوا تروریست یا لی روچالات فراده به سرپرشتی هن هف پیمانین ترکیه و کو آمجه به نافچه دبن کنترولا پیاده ده. وزیر دروی روسیه جی سرگی لافروف روژا 21 و مهر آگهاند بو کو روشالات چم فراته مترسیا هری مزنه یا لسر یکیتیا خاکا سوریه او بردوام دا خواج امریکای دکن کو چالاکین خواه راوستینه. لافروف هر وها گوت بو لجر سرپرشتیا ولایتن یگرتی ین امریکای هیکلین خودی دستهلاته که خواسر تینا آوا کرن و تکس کر که ولاتی وی بریان هاجی و بردوام دا خوش امریکای دکه که وان چالاکین خواه ین نراوایی راوستینه. نیزیکبونا داخویانین روسیا و ترکیه هفدمی و یکیته که هر دو ولات نابوری هبون و هماهنگی خواه یا دیپلماتکاری لسوریه به هستر کرنه جبو ادلبجی لحف کرنه دبرانبر ده لروشالات چم فراته دوی هبونا امریکای لشکری لیتان هاتو اعترافک نافخواه یان حریمی یان ناف دولتی بریوبرین پیاده نهاتیه کرن. امریکا بخواجی داخویانین جدا جدا سرپارتیمان یان درکتنا خوژی سوریه دردخه. هلوست و کارفدان گروپین چکدار لباکور سوریه درباره رکافتنا نافبرا روسیه و ترکیه لسوتشی درباره ادلبه جیاوازن هنجوان ارینینه هنجی نرینینه پیشاتاین داوی لپاریزگاه ادلبه دوی راپورتی ده. هلوست و کارفدان گروپین چکدار لباکور سوریه درباره رکافتنا نافبرا روسیه و ترکیه لکنگرا سوشی درباره ادلبه جیاوازن و ارینی و نرینینه.
گروپên herî pêşwazî li vê rêkeftinê bi germî kirî yên ser bi artêşa Sûriyeyê azad vene û ji aliyê Tirkiye ve tên piştevanî kirin. Helwesta Cibhet Wetaniya li Tehrîr pêşwaziyê li vê rêkeftinê dike û ew jî diriya daxuyaniyeke fermî li ser akawntên xwe yê fermî li ser Twitterê û ew grûp kar û xebata Tirkiye ya diplomasî li hember pirsa Sûriyeyê de bi girêng dinirxîne. Cibhe di daxuyaniya xwe de diyar kir ku ev kar û xebata mezin mîna serkeftinekê diyar e di diplomasiya Tirkiye de. Beravaniya berpirsa me de kir weke asayişa netewî Tirkiye hesab kir di dema ku civaka navdewletî hawara miletê Sûriyeyê nedihat. Di heman demê de wê grûpê ragihand ku baweriya wê bi aliyê Rûsyê nîne û dê dev ji çeka xwe neberdew û wê alîkariyê û hemahengiyê bi Tirkiye re bike ji bo serxistina di vê rêkeftinê de û parastina milet ji şer û wêrankirinê. Heyet Tehrîr Şam ya ku Cebhet Nusrat dibin sêbera wê de kar dike helwesta xwe derbarê rêkeftina Tirkiye û Rûsyê bi zelalî diyar nekiriye û beşekî ji wê grûpê ew rêkeftin red kiriye û mîna wendakirina çek û berdana erdê hesab kiriye. Grupa El Izza yekem grûp e ku pêşwazî li vê rêkeftinê kirî bi erînî. Grupa Ceyşul Izza li gundewarê Bakurê Hemayê kar dike û yekemîn grûp bû pêşwazî lê rêkeftinê kir li ser zarê serkirdeyê wê Cemîl Salih û spasiya Tirkiye kir ku nehişt balafirên Rûsyê û moşegên wê xelkê sivîlê Idlibê bike armanc. Ji aliyê xwe ve grupa Hêrasıddîn hemû kongirên derbarê Idlibê red dike. Rêxistina Hêrasıddîn ev rêkeftin red kir û ragihand ku hemû hêzên şer li ser projeya cîhadê kom bûn. Ev karekî metirsîdar e û em vê gavê red dikin û em van pîlanên mezin bi temamî red dikin û bang li birayên xwe yên Müslüman dikin ku li Xwedayê xwe vegerin û li hesabê xwe vegerin. Ev rêxistina Hêrasıddîn di Şubata Borî de ava bû. Heft gropan li xwe digire. Ew jî her yek ji Ceyşil Melahim û Ceyşil Sahil û Ceyşil Badiye û Seraya Sahil û Seraya Kabil û Cindî Şerî'a û Filûlê Cindîl Aqsa û bi serkirdatiya Ebu Himam Şamî hatiye damezrandin. û serkirdeyê diniyê Qaîde Ebu Culeybe Tobas û Ebu Xedîce el-Urdunî û Samî el-Eredî û Ebu Qesam û Abdurrahman el-Mekî û serkirdeyên din yê Cebhet Nusra ya ku red kirîbû ku dev ji rêxistina Qaîde ya teroristî berde pêk dite. Wezareta Rûsyê ketina balafira Rûsî li Sûriyê xiste stûyê İsraîlê de. Jaliyê xwe ve İsraîl rejima Esed wek berpirs di ber ketina wê balafirê de dît. Wezareta Beravaniya Rûsyê hûrgulî li ser balafira El-20 ya ku li parêzgeha Laziqiyê hatibû xwar belav kir û İsraîl berpirs di ber xistina wê balafirê de dît. Berdevkê fermiyê bi navê Wezareta Rûsyê Lîwa Igor Konashenkov di Kongereka Rojnamavanî de ragihand ku Moskov berpirsyaratiya ketina balafira Rûsî li Sûriyê dixe stûyê İsraîlê de û tekez dike ku kiryarên İsraîlê derbarê bûyerê de wê yekê nîşan dide. Konashenkov herwiha balkişan ser wê yekê û got agahiyên li ser balafirên İsraîlê ku di encam da 15 leşkerên Rûsî hatin kuştin di daxuya kirin ku pabendî bi karê xwe nekiribûn û ew yek bi karê terorî binav kir. Lewma ew dibînin ku berpirsyaratiya xwe li ser ketina balafira El-20 dixine stûyê İsraîlê de. Jalê xwe ve İsraîlê ketina wê balafirê xiste stûyê rejima Esed de û got ku rejima Esed alav û çekên dij balafiran bi şêweyekî bêser û ber bi kar anîbû. Bê ku tekez bike ku balafirên Rûsyê jî li asmanan de hene. Heyva destgirtiya İsraîlê ji asmanan de encam û ziyanên êrişa asmanî ya ku hêzên İsraîlî û balafirên wê li ser parêzgeha Laziqiyê girtibûn. Bê ku wêneya balafira çavderî ya Rûsî ku ji corê El-20 ya ku hatibû xwar bigire. Artişa İsraîlê beriya demekê ragihandibû ku ambara çekan ya rejima Esed ya ku hatibû armançkirin tê de çekên hestiyar hebûn û ji bo Êran û milîsên Hezbollah ya Lubnanî dihatine şandin. Her li ser vê bûyerê pênşema borî artişa İsraîlê ragihandibû ku fermandarê hêzên asmanî dê berê xwe bide Moskowê da ku encamên lêkolîna İsraîlê derbarê xistina balafira leşkerî ya Rûsyê di şeva duşemê de li Laziqiyê gengeşe bike. Hêzên deryayî yên Lubnanê doh çil penaberên Sûriyê ku bêtîrê wan Sûrî bûn di bûyereke binavbûnê de li ser belemekê ku berê wan li Qubrusê bi awayekî nerewa rêzgar kir. Di daxuyaniyekê de artişa Lubnanê hatiye ku piştî binavbûna wê belemê di cihê bûyerê û bi lez termê zarokekî 5 salî hilgirtin û karîbûn ku ji berên mayîn rêzgar bikin. Ew belema ku ji beravên Lubnanê birêk ketibû 3 û 9 Sûrî bi wan re bûn ku 4 ji wan hatibûn veguhestin ji bo nexweşxaneyên derve ew jî bi alîkariya xaça sor ya Lubnanê bû.
اسرائیل بردوام بو د ارمانجکرنا بنگهن رژیم اسد و ین ایران لسوریه و نافبرا هر دم و دمکه ده ایریشک پک دانین. رژیم اسد دگوت کو اوه ماف خوا د برسفدان ده بپاریزن و دما کو او ماف بکار آنی بالا فرق هفپیمان خوا یا روسیه کره ارمانج. إسرائيل بردوام د أرمانجكرنا بنجهن رژیم أسد و ين إيراني للسورية و دناف برا هردم و دمكي دا إيريشكي بيكتينة و رژیم أسد دگوت كو أوي ماف خود برسفدان دا بپاريزن و دما كو أو ماف بكار آنين بالفرق هف بيمان خويا سركا روسيا أرمانجكرن و جوه دميجي هين إسرائيل رجد لسر إيريشكرنين خوا لسر هر بنجه كي لناف خاكا سورية كو گفكي يا مطرسية كي لوان بكا. وزیر انرژیا اسرائیل یووال اتاینتش گوت کوه اسرائیل ایریش خو دیجی ایران لسوریه بردوام بکو سربار کر کوه اسرائیل بردوام به لسرکار خو لسوریه توی کریزه و نارامی اولهیه پشتی ارمانج کرنا بالافر روسیه جالیه براوانیا چکدارن اسد و وی وزیر اسرائیل بردوام کرو گوت کو براوانیا رژیم اسد به دهان موشکن دیجی بالافران با اوای کی به سروبر هاویتن توی کو بالافرن اسرائیل و گریابون بنگه خو و او یک بو اگرا کتنا بالافرا روسیه. دی پنجه هیوا هفتان دجی وزیر نافخوی اسرائیل جلعاد اردانج آلی خدا گوتبو کوی اسرائیل چکدارن اسد آرمانج بکه اگر نیزی کی بلنداهین جولانی ببنو گوتجی کو دوی او روسیه و اسد را دیار بکر کو او هبونه کلشکری یا رژیم اسد لدورن کو دوی بیچک بن ناپجرینن. دی پنج حیوانهان ده کمپانی کنافدار یا اسرائیل جالی خدا وینین کوبریا حیوان دست شکری هاتبون گرتن جمنگه هکا تکبری لباشور باجار مصیاف لگندوار حمایل سوریه نمایش کر کو اوجه راسری ایریشک اسرائیل دی دمکه نزیکی و دمه هاتبو. دی ده حیوان دوم دجی ج سال 2018 اسرائیل ارمانج کرنا هند وران لسوریه مقر هات کو دو دمه ده ایریش لسر بنگه هکا ایران لسوریه کربو. دی پنجه حیوان هفتان ده هنجه درانج اپوزیسیون سوریه بهستنا و دنگا تقینه کمزن لدورکه که عنبارن چکان ین چکدارن اسد و هفمیمان نوی لیبون او جی لپاریزگاه درعای دابون زانین. جالی خود برپرسکی امریکای پیکانینا هفپیمانی ناف دولتی جی ایریش که نزیکی باجار البو کمال لسوریه نراس کرو لگور همان برپرسی که او ایریش جالی اسرائیل و هاتبو پیکانین. هن برپرسن امریکای جی گوتبون که او دور یا که او ایریش لسر هاتبو کرن دورکه که ملیسین رژیمه لی چالاک بون و ملیسین بسر ایرانه و تیده هبون. ارتشا اسرائیل اشکره کرکو بالافرا ایرانه یا کل آسمان اسرائیل دستباتا بوری ده هاتو بخواره دریا پیکانینا ایریشکه دبو لسر اسرائیل و داگرتی بو بمادهین تقینر. لسوریه بصدان چیروکن گرتین زندان اسد دهنه و پرانیا وان بدلکی خمگین بحثا چیروکا خادکن. دوی فکری ده امی چیروکا ولاتیه که سوریه دما کوباف خواد دبینه چاوا پشتی برینا هیوی جارا کدن کسوکارین خواد دبینه امی جوارا پیشکش بکن. دی چرکه که ده کو ایشو آزارن جدستانه و کیف خوشیا هفدیتینه پشتی برینا هیویه باوی گرتیه کی بره یه زندانا سیدنایا یا رژیم سوریه یا کو بقصاب خانه یک امرو وانته بناف کرن کاری بو کره خواه ببینه. کو چرکه که تجی هستیم بباندور بو کوی گرتیه رویای جوی دو جهان مروانه خو آوید هم بزاباوی خو و نما دخواست خوش سینگاوی برده و خدادا دستو لنگینوی براموسانان. احمد حمادا گرتیه بره یه زندانا سیدنایا کو یک ج خرابترین زندان جیهانه و تیدا گرتیه کو بهتری آوان گرتیه سیاسینه آن او آزادی خوازن کو خونک وان هبو کو سوریاک آزاد ببینن به ستمکاریا کو بده سالان رژیم اسد لملت وی ولاتی دکه. احمد حمادا دکاری بو د سال 2013 ده توی اشکنجه کورا سریوی هاتبو او حوالن خو او توی پاسوانیاتون جوی زندان بروه و تنه چاوه نشان بازین بلافکری لدور زندانه جی او ندیتن و شانسیوی هبو کو در فتا آزادی بدست بخه. حمادا د دوانی خوده یا کو پیشکشی ناوندا بلګه کرنا بن پیکرنا له سوریه کربو کو او بو او ناوندا کو چالاګوانا مافناسو دجبرا سوریه رزان زیتونه دامزراند بو کو او جیروان دیو بن چافکری 2013 و تنها چارنوی ساوی ندیاره. حمادا جوی ناوندره گوتبو کو او لشاخ استخبارات آسمانی لدوره حرستا گرتی بو کو یک جدسگهین رژیم اسده و زندان آوی هشکو هوانه کو به هزاران دجبرین رژیم تیدج بر اشکنجه جیانا خوش دستانه یانجی هاتنه سیداردان و با آوایی که راست هاتنه تو نکرن.
ناوندا بلگکرنا بین پیکرنان در راپورتکه فرمیده سالا 2013 ده گوتو بو کو چیروکا روا حماد و هوالنوی جزندانا رژیما اسد نزیکی خیالی بو. حمادا لگل 4 هوالن خواه کاری بون برون کو اوجی موفق الجندلی فواز ابراهیم بدران و حسان نصر الله و لؤی کمال بلور و وگریان دورا خواه یا سقبا لگندوار شامی لی پشتی و یکی راسری کوچبرکرنا نچاری هات و یک جهازاران کسان بو ینکو جگندوار شامی هاتن درخستن. حمادا بحثی آواین اشکنجدان لگرتیگها استخبارات اسمانی یا رژیم دیکه کو هوالیوی بناوی عبدالمعین الشارط لپیش چاویویج بر اشکنجدان جیانا خوش دستا پشتی بهجاندنا پلاستیک و هاویتناوی لسرلاشوی کو او ایشان جهلگرتناوی زورتر بو. حمادا گوت کو چکدارن اسد به بارودا تایبت به توپان ناوی بشار اسد لسر سینگاوی نیوساند بون و پشتره بخوین اکسار آگر بردان و باروده و ناوی بشار لسر لاشوی به تیپین آگرین ویکت. دوی ویدیویا یا کو چالاکوانین کو آماده کاریج هفدیتنا باوی احمد حمادا یکو به سالان لکور خواگریا و ندکاری جهوی ناس بکه هر وها کوروی نویری بو وگر مالا خواج ترسادو باره گرتنه کو او ویدیو هاتو بو بلاف کرن لسر تور میدیا جواکی. احمد خداویجه برسینگا باوی خو دخوازه خود گوشتلا شوی ده و شیره داعش و آزارین گرتن و اشکنجه دانه و ترسه جهش خو باویجه و هوارنوی ورگرانه که جهشا ملتکی به تمامیره. شیرین کیلو تفی پنابریه و روشا دورکتن جوالت لی پنابرین روژاوای کردستان به بهرمندی و کارین خواهین رسنده بردوامن. کمیرای آرکه سردان دوکان پنابره کی کوشیرینایی لکامپا کاورگوسکه یا پنابرین روژاوای کردستان دروز دکه کر و جنیزیک و کاری وی پنابری شوپاند. بنابراین روجاوای کردستان پشتیبری خودانه باشور کردستانی گلک جوان دی کاری خود بردوام بون و بشک جوان کاری وان هاتا گوهارتن. عبدالعزیز حسن پنابرکی روجاوای کردستانی لی کامپا گورگوسکه یا پنابرین روجاوای کردستانی دمینه و او یک جوان کسین کو کاری بو بردوامی دی کاری خو یکوش 14 سالا دیکه بکه. عبدالعزیز لی باجار قامشلو کار درست کرنا شیرانی دکر و دناوا وی کامپی ده فروشگه کشوره وکریه و همی جورین شیرانی لی چه دکه. برای از باجار قامشلی من 14 سال بیکاری دکن برای آنام سیوان ما ایش دکر کاری حلویاتا چلا حلویات و خابینی بوزا 4 سال ماتن بر کامپا گبرگوسکه هم هاتن بر نفس كاري خام بيجتكن من حلويات هم انواع شيتكن انواع حلويات جماعه بقلاويه 10 بلبر مبرومي حلاوه جبنه قلب عيد ميلاد انا حفلات انا طلبيات دعوات مرتين قال كذي وبقلاوه بشكل عام امشيتكن يعني دکانه پیچوک ده کاری کارگه که شیرانی دکه و ج کارگه خو یا پیچوک شیرانی لفروشگهن کامپی و ج خلکن دربی کامپی را بلاف دکه دكان ما تبلي انه بتشوك يجي ام تبلي يقولوا ام يشخوا بردوام دكن بقلاوه التوزيع دكن دن خلكي سورانيتين دبن خلكي كامبي دبن دعوتي واتشي دبن تين جمع قلبي دعوتها دبن بقلاوه دبن بر ضيافه وانا شور دبن وجدر بيجي قالك دوستي مي سوراني هنا تين بقلاوه خو يجبر دبن عبدالعزیز حسن دبارا جیانا خو جوی کارگاه خو یا پچوک تابین دکه لی هردم پرسیارا دبالاوی ده اوه گلو وگر لروج آوا وید چدمه ده بی و ایدی وی شیرانی خو لی باجار خو قامشلو و درست بکه. پشتی در دورا 12 سالان جگرتنه نخوشخانه الکلمه یا باجار حسکه یا روژاوای کردستان جهارا کدن دیسا هاته وکرن که او نخوشخانه جالی 4 پزیشکان و هاته وکرن. نخوشخانه کلمه لباجار حسکی پشتی 12 سالان جگرتناوی دیسا ودبیج هیلا 4 تختوران. مستشفى كلمة إجباري زيدي 10 سالة زيدي 10 سالة بلكي 12 سال شي بونه
قلك تختورا خدان سر هفدو شغلي يازده تختورا بو انا او تختورانا كاربي شيازدا بلكي چار حبمانه ايد دركتن جباجير پشتیوی شر سوری چه بو افسورا سوری چه بو او يازده تختورانا وي چاغي كار كرن ومستشفى لي كرن ومستشفى ضخم بو السجاده باعتبار باجاري حسكي مستشفيات قشبچوك بون عرض كرين اقليم وي چاغيش كنيسه كرين وبلشين ليه كرن هاي مرحله داوي هاك اجهزه خبين بملايين ابو طبعا وي چاغي المستشفى 5 طابقه چيبو نخوشخانه کلمه دستپیکا آلوزیا سوریه کتبن دسته لشکرین رژیمی و پاشی کتبن دسته هزین یپکی ده لی پشتی شر گران نافبرا رژیما سوریه و یپکی جارا کادن کتبن دسته رژیمی و دوورا دیسا لکنترولا یپکی و گریاتا آنها ويشاغي دفاع وطني تدبو الشرد يبكيش دفاع وطني ستاند يبكي كتينه كان سال كي يبكي تدما وقال لك في شك جيلفي مستشفى كتن جاليه نظام جندري سوكي دبابه برددان وان في شك دبابه الوي مستشفى قال لك ليه كتن او ديوارانا قال لك جي بلكي خرابون خاصه آلية قبلة آلية باتجاهها وبسوكيفه وقال لك درب أولا قاوهين دسبيك دستي دفاع وطني بو أو مستشفى بوبو إزعاج ملتي كرد رجي ويشاغي في شك جي دردكاتن دهاتن حاري كردا دیسا هەوڵدان هەیە گۆنە خۆشخانە کەلیمێ ڤەگەرە وەکبەرێ لێ پرسگرێک پرێ تەختۆران بارکردنە خديه مستشفى افيازده تختورانا ايش دربو ايون درد ديس دعم كرن وصيانه جير تشيتكن وفان تختورا تفقي انه اف تختوري ايه حسك ايمانه دفي فقرن عيادي خوتيخ مستشفى دي بو مستشفى بناف بكن وهيدي واجهزه بينن هیجایە گوتنێک و باژارێ حەسەکێ بپێویستیانە خۆشخانایە دارا عەبدۆ حەسەکێ ئارک برای تماشاوان هجا به وی آوهی هم گشتن داویا بولتان خواه دوباره سرنوچه لباجار قامشلو انجمن اجتماعی یا کرد جیوین خواه گشتیل دارخست فصل یوسف بانگل هف پیمانیان اجتماعی یا اپوزیسیون سوریه دکه کوریزی لبلگنامه هفش یا به انکسی را بگره ريزان حدو هيفيدكا كو بشيرة حسن نصر الله يه شيعي ببن داكو ببا سدام درزگار كرنا عفريني ده اسرائيل دبيجه اوه ده ارماج كرنا باراگاهان لسوريا ده بردوان بن وروسيا جي كتنا بلافرا روسي خصة ستوي اسرائيلي ده داخن حلبه بده موشكان هاتن ارماج كرن وزيان تنه مادي بون هر شاد و بختور بن